honorable bwanyuma iyo kubura kunominatinga okwetsimba mu karuru ka NRM no kuratsaho ki no bamazire bangira ngo hate kindi akora abo bahandikire hate nanye ngarikiye mpandike imperandikire electoral commission nduku kuyihaho ebebi batekaho bari abahandike cy'ibaro erizo bahindu gambera roya wanje ebaro hayagitekayo mudere bagihurikirize bagishwizume barebe bagamba n'amazima of which tari iteka ryo no mu Uganda ero kugira ngo umuntu kwesimba habi ashimwe kwa ine cyapa. Now the question is nanga bari batureba no proving ownership ya makagoro kutaha no amaka it means you have a home, you are staying no bwakuba no pangisi namaka no bwakuba shwirwe namaka proving amaka is not ownership nindagano nazi bahereza na chairman rero si wanu yabahandikira baro koreka ngundi yo mutuzi actually ba chairman babiri aho konye namakabiri muri bara so bona babahandikira ibinta kwenda rwe kwaso konke biri relevant hati nono manyisa kikankubuze nonda kungira ngo muri mbara abatezi bakaruru bona bine amakaga bine byapo abana batezi bakaruru iwetiriye tuza kutera karuru kwesiga banyuma y'imyaka 5 garicyo furicyo zahandi abo kugira ngo n'ubupangise mana hindi jire wabuza hona mwe ndwaza bushenya hindi jire noja mutugari y'amakasha kandi marungi na mubende nangwa business ziriyo n'amani so echa kubanza cyabyo ne kikwenda kumanyisa abantu no kwenda koreka ngo umuntu atine cyapa muri mbara tayine mu mugasho tayine muho kugira byabo ahubwo n'amanya ngo mbwenu ekindi nkimanyisa ngo aba abantu abo kwenda entebe aho kutekateka ngo bobine byapo eize kigenderwa cyabo no kwenda kunyiga aba batabyini ahubwo bareba ngo umuntu ayine cyapa mugiga honorable umuntu wo kunanyisa